ngisuka nganazi mina bengitshela ukuthi ngikafoni ngisho ufone after everything ebeyenza. Hayi afone nje umhafu ethi hayi vele angifuni ukuthi sikhulume la efonini, bengifuna nje uku-check-a ukuthi right, ngiyazi ukuthi eziningi izinto ezenzakeke esidinga ukuthi sikhulume face to face nokuthi efonini. Athi hayi ngiyabuzwa, hayi-ke angitshele ngelo ngosuku olukuthi angithi cha nami ngiyeke. Phela vele angithi uhambe esi-right, angithi ngiyeke nami sengifuna ukumbuza like face to face ukuthi hayi wena izikhiphani. Okay, hayi-ke ngifike-ke hayi nabantu ayihamba nabo, okay-ke behambile abantu sisale sobabili. Axolisele uGayi ayidifende ngendlela akayidifenda ngayo, asho akushoyo. Ngimbuze ngithi mina after manje kuzokwenzakalani. Athi uGayi lawo maphosti ngangawaboni ngisho ukwabona akhuluma ngayo namanje futhi awekho. Angazi-ke usisi ukuthi inhloso yakhe yayini ngoba la live wakhe wangifaka isi-challenge, wangabe esaqhubeka. Uma ebona ukuthi ngiyakhuluma mina uyawudropha ulive, usewudrophela ukuthi yena mina ngihafa mina yikani ingane yabantu, yikani ingane yabantu, yikani ingane yabantu. Like ngizozama nje ukuphendula okunye ngifuna ukusho leyo ukuthi ney'ngane eziwu-2 cha ingane nje yodwa emhlabeni nasezulwini. Lokho okunye ukuthi wangithole ngitshintshi kazi ngithatha ungithulisa ngabantu, cha akangithulanga ngitshintshi. Ingane iyodwa yena iyakhe phela anayo. Ithi nje amanye amakomenti wayo sebenzisa i-filter no guys, i-filter iyalathi sokunayo nawe ungayisebenzisa mawuthanda, so awuzungitshela ukuthi hhayi ngisebenzisa i-filter. Then the guys ngisacela ningakhombelishana abantu singabantu asifani, once wakhombelisa onubuhle nobubi. So angifuni size sifike lapho because namanje ngikhombelisa nomuntu ongazange asho lutho. Mina mase ngiphendula phela mina angisithi celebrate ngizophendula kuzobe sengathi ngibhekise kuyena, kanti cha mina ngiphendula nini. Yabo o-anonymous ama-fake account no guys yabo leyedulini umntana kanje singaleyedulini komentani ngama-original sithukane-ke face to face-ke sithukane-ke cha sothukana phela ngoba phela mina ngizokuphendula nje sothukana. Manje angikwazi ukulwa no-anonymous ngingazi ukuthi uphusha yiphi i-agenda yakhe because mina angilwi namuntu, ngiqhamuke nje ngoba isithi ingane yami. Ngiyathanda mina ukuphosta njalo makhona into ethinta ilo isande bengazi ukuthi ngenzakalani because angihlangene, so mina ngayiphostela ngangafaka nje comment section ngoba mina ngazi ukuthi ngisuke ngankulunkulu ngayiphostela. Ne-gifting yenu ngaphostani ngoba phela wabusuku yini engayiphosta angikaze ngiphoste lutho. Ngavela live uku-live azange ngibikho ngabe ayasana. So guys amanye amakomenti nje maningi ngiqhathanisa cha lawo makomenti ningangiqhathanisi nje ngoba umuntu unobuhle bakhe unobubi bakhe nami nobuhle bami nobubi bami. Mina okubuhlungu uma ngizophendula lawo makomenti kuzoba ngathi ngibhekise komunye umuntu, kuyini enimfakayo. Ngiyababuka nalaba abathi bangiphostile ngifakile ama-sticker. That's kabuhlungu uma sengifaka lama-sticker ami nami lawa azobe ehambelana nami. Nizothi ngirude, ngihlaza, nginedrama, ngipitsa. Yo guys yabona nje sengi-right cha lo therapy course ngi-right Nkosi yami ngingayihamba sisi ngakhala. Uyabona ngangisendela abangani bakhe ngamenzela i-VN nguyena owagijima wazi ukutshela ukuthi mina into engenza nge-secret. So uyabona nje ngoba ngithuka kangaka usisi yena lo owayethi ngingayivezi uthumela abantu ukuthi abazongithuka ukuze kungafika ngala lasibandana. Wayethumela abantu uma ngabe benza kahle waye bengalethi ufakazi ukuthi cha lo usuke isikhwele noma usuke yidrama. And ngambhalela lo sisi message ngathi lento ayenzayo ukuthi bengithuke ngabanye bengithumele ngabantu ukuthi bangithuke akayibeki. Leyo nje ngifike ngizocacisa khona futhi ngingahlangana naye ethi ubhebe nawe sebanze umqoqweni we-fake account i-video yakhe ibonakala isithombe sakhe sakuma-drafts. No guys loyo muntu umuntu othatha isithombe sami mina ngafike ngenza i-video ma-drafts then nga-screenshot leyo lento zangikade ngifitha izinto zabashini nga-screenshot angaphosta ku-WhatsApp. So lowo muntu angimazi noma sekungabe kuliphi isayidi kahlangene wathatha leso sithombe wazo screenshot le video leya lesithombe simhlophe because le video ivele uhalf lesivele futhi ayindaba nje zengikhulumayo angizazi. Lo ku-Facebook
othi uzokhipha like amafali yami like ngangiphuza naye ubhiye kwamashu yesu uqinisile ngangiphuza naye iblack uqinisile uqinisile ngangiphuza naye iblack-ke ngayiphuza le mali yoblack-ke wabuya umqondo waphela ngazi ukuthi ngayiphuza isikhathi esingakanani wabuya umqondo ngenza esikoleni. Enye into engiyikhohlayo guys njengoba ngisho ukuthi ingane yami bengisaphotheka ngo-NSFAS ngize ngathatha i-risk kumele ngabe ngiqedile ngastay ngathatha i-risk yokuthi isifundo esodwa angisifeyile ngoba kulo nyaka ngiyile nje ngenza leso sifundo-ke ngidle u-NSFAS wami ngidla ngayo ingane yami. So kuthe usisi wakhe uma ngikhuluma naye as umuntu wesifazane ngim-understandisa the way ngibuhlungu ngakhona ukuthi mina ngize ngathatha ama-decision amangaka ngoba i-support ingekho weza wazobhala ku-WhatsApp wenza i-status sakhe bengasasiboni ola lo muntu ngoba ngalelo langa wavula mina ngedwa ngabuza abantu ukuthi hayi bona sibona le-status saba ebasengasiboni ngabona-ke ukuthi ibhekele nami. And leyo sisi ngangade ngikhommenting ngoba sebelokhu befona befuna usize bengane. Ngamphendula Nkosi yami ngathi mina utshele naleyo mpiksi yamasiko ukuthi impahla zakuhamba phone. Sengikusho lokho ngikusho nge-anger because mina ngiyanyanya manje ukuthi why. Yo kuningi but nje osayizi abakazi bebathole. Bafonela ugogo bafuna usayizi bathi ugogo ukhuluma noma bengane akekho wakhuluma nami. Nakhona usisi wakhona uma efuna usayizi uthi mama sacela ukubuza ukuthi umkhulu uzugqoka usayizi bani safuna ukumthengela le mali. Ziphi lezo mpahla mayokuba ukuthi wayibuzela yena ukuthi ugqoka usayizi bani azikho wayibuzela mina. Leza zinto ababeyithengile noma bathi ababethengile ingane yami bengeke zimele zincane aziyeki nje ukuyela kuyona. First time empilweni yami bebuza usayizi wengane nakhona bawubuza ngoba ufunwa ngabantu. So ilapho nje eyengane and futhi angeke ngivume uma sazokwenzeka kanje. Ukube mina ngiba ngengane ugayi ngangizomkhatha off kusukela nje kuqaleni but bengimbike nami ifamily yami ukuthi engabukeki umuntu omumbi yes because as long as besinawo ama-ups and down but angithi bengazi ukuthi uma ngitshela ifamily yami ukuthi uma sesi-right ngizothini-ke kubo yabo andibeke zomjasa ukuthi yini into yenze lo muntu ongayi-support ingane so ngangibona nje zonke lezi zinto ey'kanjalo hhayi ngobani but-ke after ngibatshelile ekhaya nje ukuthini ya and-ke ugayi angeke iphosane ngiqamba amanga after i-brad sukela nje ngoMarch kuze kuzoba uJune imali akasayikhiphile for ingane 6,000 sukela ngoMarch kuze uJune ileyo mali akasayikhiphile. Ngakhohlwa kube ngathi manje hayi cha after i-brad uyikhiphile imali hayi ukuthi bekhipha 6,000 chu bekhipha nga-1,000 so uma sengiyihlanganise yonke usakhipha 6,000 kusukela ngoMarch to uJune so